Ko tērā taku awanaki ko tōku kōtiro, ko te mahi o te tohu paitahi, ko e rā mea noiho. I tēnei tau, kei te whiwhiti āwhina tōnu ahau, i te marama o Apirira, i te timata tangata hau, o te tau i haere taku kōtiro ki te takuta, i ki aia me haere ki te Path Lab mo tētahi whakamātau tau a toto. I reira ka puta mai te ohorere, ka haere anō mo tētahi atu whakamātau tau a toto. Amuri i tēnā ka tono rātou ki aia haere toro tika ki te hohipera. I mua i tērā rā he tamaiti pairawatu. Kei te ora tonu, karekau he raruraru, engari puta mai tētahi me roto i tāna whakamātau tau toto, he tino low platelet count. Kātahi ka hoki au ki konei ki te taho aku hoa, te aku hoa te tohu paitahi, ka timatau ki te kōrerorero mō tēnei āhuatanga. I noho au ki te taha, e noho ana ki tōku taha taku hoa, en ko tāna hoa he hematologist. So i waia atu aia ki tāna hoa tāne, ka āwhina aia i a tātou. Because i taua rā, kore au i tino marama hiaha te aha, kore au i mōhio hiaha te mahi a muri i tēnei mea, ka timata aia ki te manaaki i tōku whānau. En ko tērā te wā ka tau te mauri tau ki rungi i te whānau. Ka timata te marama te mahi o te pāna ki taku kōtiro. Ena mōhio ana hau, ko tērā, ko te whakarauora o te reo, e tino take tēnā ki tōku whānau, ko tērā te aro. Ki te taho o te hauora o tōku kōtiro, mōhio au ko tērā te pikitia nui ki tōku whānau e nāi nei.